Ayı ortasındağı tımçık yumurttan kavar geldi. Osman elçini bozuyundan kovup çıkıptı. Togayga bolgon bardıq açuusun elçiden çıkarıptı. Osman. Yok men buga taң kaldım da. Takı. Olganda da taptakı. Nikola. Togay menen gelişimimiz var edi. Kaçkındardı Osman'dan alarını aytkan edi. Жооп катары мен дагага салык төлөмөк. Салык төлөсөм сарайыма кол салма. Эми эмне болот? Ondan ары Togayга такыр ишене албайм. Бирок. Мага ишенсең болот, Ярсо. Togay сага эч качан кол салбайт. Анткени биз Togayга кол салабыз. Жан келген нөкөрлөр менен Togay дагы да күчтүү.